Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko didakan Hesukristo. Aadi na kita handi ka napulo kag 8 nga Domingo han katuigan. Ako ay Sister Amor Dapunan, han Sister sub Saint Francis a Perpetual Adoration. Para hanya na nga gospel power hawaray-waray. Pagkita han mga tawo nga waray man didto hi Jesus nga nan-iya mga tinunan, nagkasakay na lahira han mga sakayan nga nagpakadto ha Capernaum, pamiling kan Jesus. Ngan kahiagii nira ha iya, didto haluyo nga baybayon han dagat, ginsiring hiya nira. Rabi, kakano ka man kumanhi? Ginbaton hira ni Jesus ngan ginsiring. Matuod gud ini, matuod gud ini. Susumatan ta kamo. Ginbibiling ako niyo, diri tungod kay nakakita kamo hin mga milagro, kundi tungod kay nakaon kamo han mga tinapay ngan nagkabubusog kamo. Ayaw kamo pagtalinguha hin pagkaon, nga mawawara manla, kundi hin pagkaon, nga nagpapadayon ngadto han kinabuhi nga dayon. Kay amo ini an ihahatag ha iyo, han anak han tawo. Kay dida ha iya iginbutang na anselyo han amay nga Diyos. Sanglit, ginsiring, hiya nira. Anuman an angay namon buhaton, basi matuman an mga buhat han Diyos. Nagbaton hi Jesus, ngan ginsiring, hira. Amoy ni an buhat han Diyos, nga tumuo kamo ha iya, nga iya igin padara. Sanglit, nagsiring hira ha iya. Anuman ang tigaman, nga imo mabubuhat, basi amon kitaon, ngan tumuo kami ha imo. Anuman an imo mahihimo, an amon mga kaapoy-apuyan, nangaon, mana, didto ha kamingawan. Sumala han nahisurat. Gintagan niya hira hintinapay, tikang halangit, basi kaunon. Sanglit ginsiring, hira ni Jesus. Matuod gud ini, matuod gud ini. Susumatan ta kamo. Diri amo hi Moises an naghatag hintinapay tikang halangit. An akon amay an naghatag ha iyo han tinuod nga tinapay tikang halangit. Kay ang tinapay nga tikang sa Dios amo an kinanhi tikang halangit, ngan amo an nahatag kinabuhi han kalibutan. Sanglit, nagsiring hira ha iya. Mano, tagi daw kami hinagsub hini nga tinapay. Ginsiring hira ni Jesus. Amo ako ang tinapay han kinabuhi. Anhin uman nga nadaraon ha akon, diri nagugutomon pa. Ngan anhin uman nga natuo ha akon, diri na uuhaon. Angin padamo ni Jesus nga tinapay, para han nagkakatitirok nga mga mulupyo han Hudiyo. Diri buot signon ngan ira mga pangingi na hanglan han ira pisikal nga pangandoy hin pagkaon. Makakatambal na han ira kagutom. Kundi adto nga sinyalis naghahatag hinhilarom nga mga pagpasabot nga an kada tagsa-tagsa nga tawo nga diin nag-uugat an kagutom in maibubutang hapagladawan ni San Agustin nga diin an kaluyahon han kanantaw kasing-kasing nga diin makakabiling hin pagpahuway didagod han Dios. Tungod nga nadidistino kita
ngadto ha kadayunan, nga diin kita makakaangbit han kanan Diyos nun nga naturalisa, nga aton matatagamtaman, nga kanan tawhanon nga kagutom, mapupuypoy, didala ha kadayunan. Sanglit, ang tinapay nga magtitikang halangit, amugod, an makakabalyo, ug makakabag-o, han kalibutanon nga mga butang. Parihas han aton, dida mismo han kinabuhi han Diyos. Ngan amo ini an gindidig-unan ni Jesus, nga diin ang Diyos nun nga pagpapakilala, hi ako, nga igin presentar hiya mismo, nga amo ang tinapay han kinabuhi. Didahan Ebanghelyo ni San Juan, ang pagkaon nagpapahimatuod, partihin pagtuo, ang pagkaon ug ang pagkarawat kan Jesus, nga amo ang tinapay han kinabuhi, amo ang saad, nga diin makukontento ha kadayunan. Ginoo Jesus, tinapay han kinabuhi, didahan imo pagpakaon, ug imo kami ginbusog, pinaagihan imo kalugaringon, amo an magpapabag-o haamon nga da han imo dagway. Amen.